Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college Babhatam nagbenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabenta ke jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola hu number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, arn riu kandai pra. Okay. From your side, please take necessary action. Okay. So that, I will take get, I already called there. We will coordinate. Yeah. His leg was broken. Yeah, we fixed. Surgery done 1 year back. Yeah, 1 year back. Yeah. But still, according to agreement, we have agreed to pay all his expenses. No, the company giving salary. Even salary. Even giving, no? Yeah, but still now she complained to us that by today or yesterday she has to go for to admit him back to the hospital. Right? To do surgery because he's watching up. But after he's calling your man, but he didn't respond. I will check because From the company they didn't respond. I haven't get any. Her wife that she took back in hospital. No, yesterday I saw here. Kadai na siya kasi 2 days back. Sunday. Excuse me there. Kim respond kanya ka ba lajat eh. Nung yung siya di balik marmar kan naman bapang kumto naman freedom kami ba trebang sa Ka Nyotrap Integrated Territorial Organization hito melim pelun. Ha ka sitarik unaitung arajar pulai. Kalami syakmat bentuklar hadien bakalayo ya ke jujur nakakong IT kurba kawasa kasnong mau nyang la ba ukurem jongka uba raplang lendam ubre nong trei jongka BEC Infratech Private Limited kepada ka company tap pipe rong blue ha nyomer opo shilong kalale kelan ha kabede ba kan jingbei jingerap pisa ya ka jing mensau ju uba raplang bade nongnya ka company ulang mensau naki benta jongka kejat ha kapor bodang trei ba ka company bat ka kurem jong ba raplang kilai soi ak sekolah ba ka company kan bei pisalut nadong sedong ya ka bai sumari uba raplang tat hadu mudah kot henry hadu menta kani ka company kelas dang ban lek thlia bat ban ker pen ban nakani ka longyeng ha ka bai dei ba kani ka sengkala dawa ya ka company ba ka dei ban siu ya ka bai sumar jong ba raplang kumpala yakut bat nakaliang jong ka sengkala mahamru ba ka company kamla ban pen khen ya ka jingakut henry lem kumta ka seng kam ban si ban sim daki sin jam ki bating e but unsta namta kasih siap Men lek cakap. Ngalapun nga ujuber men simit. I'm talking to Zubair only. Wednesday, na? Dah la de pun men simit ujuber ngau pek lasai. Ngau ujuber ngau kal to balik check up. Ngau kota, ngau lasai balik check up ke balik. Ngau ngai pisah mo ujuber. Ngau ngai ujuber ya lek lang mo ngam nang bat keren hendi ngau ya lek lang. Tu ngau kong ngau up pek jadi masjid. Pek ti masjid. Juber. Jangan laong kan dia pisah basan mau pek ngong Halo Juber ti. Peti mesin. Kalau ada benda masih sendiri kan? Benar. Kendai baje nang apa? Benar-benar masih rasa. Sang baje Juber. Membuat anak sana tu. Lagu kendai baje mesti Okay, वो दे देगा, no problem. नहीं प्रॉब्लम है भाई कैसा नहीं प्रॉब्लम वो कैसा बार का सकता देखना यहाँ में पैसे देगा ना? दो कब देने पड़ेगा कब होना? करेगा uang ni uang dengan phone sisian uang ikong dang driving dangnya kali ngalek gua hati apa kong wait uang tang ta Juber dadak khat wei kecil Juber lek kemno mangalak don hostel la yo room doktor la don manga kong apa mangabisi saya sipang Juber manga doktor la ka x-ray ong ba ban ong ban di ban
ban admit no Sunday admit no tipo beksau an admit ah Sunday ba le operation no Monday ta upun ong le kono to operation mga pat nang keren Monday go nga ba tu skru nikal no bo nga ta ong lam sim uang apa kong ruku kong ham adau gol bak su kita be hadu stan baci yang open up Now, what you need? Bukli wa pia kam ayu kan. Ngonga pet. Ngonga medicine ko bihi paisa sen karo abhi 1000. Ruko hamsen. Tama hadu kat menta da kol umpik sendan. Okay. From your side, please take necessary action. Okay. I will take no problem. I already called there. He will coordinate. Whatever the things he will take care. Si Balang lalai. Before on Wednesday, they have to go to admit to hospital, and Thursday they will operate him. Okay, no problem. Okay, then make sure that No, you have to call will- him now. You have to call him now. He is not here. I am here now. I am here. No. I am manager. Need to do menial. If I tell everything is done. Dini aku bahaya. Ai baik hau juber. Okay. Now I will tell to Zubair. He will trust you, coordinate. and we hope that we will do the best. Everything will be done. No problem. No. From 1 year I am taking him. No. Katula produk penting si I just after I check the documents, I've seen that it happened since last 2 years now. But still, everything is good just now only. No problem because some busy he is doing. Yeah, it's okay. I will take care. Okay, please deal with the things. mut ban admit la sai mut ban iksa la sai simit ban surgery no Monday te pisar don tengah ngalak sange no How much pizza? te ngamtip ya kata ngaklem not kali Tomorrow he will be admitted. Then Then because Monday will be surgery. ngabu Description ni kong. Description ni. Uang don kam pisah kan uang. Mate ngamtip reken namar ngai beti namar kat ya kakam dokter nganyakan kareng bu ngamnang Hot. Kita kata mo. Don kam pisah kan uang. Uang kamat jubu. Bat uang jubir. Uang kamat. Ahong ni. Uang kamat. Uang kamat jubu kong. Don kam kan uang ben. Kadal. Kamar. Pat surgery. Pantes ini tip. Kenapa kata nama? Kalau ayo tip. Tinggal berproses seluruh lawan orang itu. Balik. Kalian lawan orang itu begini. Kemudian I kat tuhi extra than that Miwar ha. Exactly. Sementara tip. Sudah wae uru kampai. ya dawa banyak kok Dawa subuh mata ijing sitom ide ban siap bahasa mo jar ngan silak dengan limu cai ngan tengam do wakwa baik tang unsur pendiang kenta lai kenta pak yo kajing sumaru beri ulah TITU nado basdang hado kat mata Tolong slow berata. Kong. Toh, itu lagi anut. exactly namuan kemenen Kada ngaruh. Sa kong ngam. Kapalo kom ta. sini ada yang Mata tengah sok IV. Dari ke hospital 4 IV lang tuntu. Kalau ada tes, kalau ada sajri hakjien dengan nuat cina banjir removing screw, no? Dia pedak bapa. Dia pedak bapa ko bare. Hai, subuh feel kan nak kan. Pan kat jingkat kam kate bangilin sa nikong lalo ba ikan siu si lailak Sir, you have to pay that 3 lakh. 3 lakh 30,000 you have paid already, huh? Everything done. ini kiruset lekat bangayo deh lekat bangayo ngalek ngasan dak kiruset ngalek jai bet ngam diusim halade kiruset siat dawai iwai lu ngasan kiruset ngam dai bangasan halade Araw man. Likan ka. dang le yang Kita men po chip pasti kirse tadi ka Monday school tar po habe. Ho jayega. जी जी I will take care. Thank you. Kumna kaliang HITU meliam pelun hi berawai ba ngiwan banyu kundu ya kani ka company Infratex
kabade ba pentre halor kini ka jingade ba kini ki pajum ki basam nak kisnong te bat ngiyo ru ka jing ujor na kadang jong ilok jong raplang lendam uba tre hang ni ka company hi dang isa ngiyo ka jing ujor ni namar kalong ka ba kani ka company ka kansting palat halor ka jing ai jing sumar ya uni nongpang namar ba nadu macam senam aka khandai tarik November bat laja kani ka kes ba accident mai kalong ba haba kayde bar ka jing hab jong pait ba mau ulong ku handyman au driver bat halor ka jing tre lang atu pasngi bat ulak ka dia ka kejat siang bat kata ka jing lepet jong ye ir ngilak lap ki x-ray ki pelapan i hidama i aka bayde bagi layo ya ki report napo hospital batte ka ban pelong yang i bangiwan hang ni kalong ka ba ngiyo ya kata ka kompli na i ba nadu ba ila ong ban nomor kila don ya kata ka jinga sign agreement ka ba ka company hi kan yarap ya ini ibadon na kani ka jingsha sumar bat phusi kalong da kumpong namar ba imsim la sim kene company kamsim la simkhia halor kani namar ba katkum umni manager bangiyo kudu mane ula ong hi ba usale ka ibadon kam re ba dalap managini report u kamne ai bar kalong kai ka ba persu leran ya kani ka company namar kumnu kat ya ka agreement ka baladon kata ka jingya tho yatar kabala ya soihi ka ya deiru berkaan kumnu kidang la man pen khen ya kata ka an ka ba kila ete sekular ban ka ka ba pen diaw mesim sisu kalong ka ba ngis nai ni long kemi ba idon ha pedeng ka jing ling amen siem abang yu kundu yi ba imsim lalong kata ka jing he men siem namar nadu ba ila pang no ini ilong ba ini ilong kemi ba peli ila along kumar jumu ciperkan nakadaw kalong ba i hapan kit hi dalade yalade ban pendap ya tagaying ila along kemi ila along pahi namar ba ulit pa jong kini dikun jumlah su ban pendap gini gajing namar ba uladon na preng jing sumar ya kitat jong i te kai ka ba ini ilong kemi i penpau hangi kalong ba iong pe rap lem na ka banta ba kani ka company kan sim action halor kani ka kam ka bayadai bar kani ka agreement ka balaya tho bar ka balaya te bar kani ka jingarap ya ini i nongpang bat iong ru ba idon hadu nyungut dikun ban mata kikun ba pli kidang yerit kidang don ka jing pule mata la sem jing ya kiru ban fa skol tang na ka daw ba ila haban sumar ya uni upa dikun ba wa don halo da jingpang de kai ka bang ikwa ban pentau ni kalong ba ikwa ba kali ka company kamdei ban kensting halor kaya pa im ya tibatrai hakani company mar wei haba kila train company bagila don kata agreement ba ihap ban siu ya ka bailut ka baisap ka jong kini kinongpang lada kiyo pendu hakanu ka kies ka bayadai barka haba kidon hakanu ka jimensau bagi de ban panyala martor yaki om ban pending halor kani ka jingadai ba kila phone nakliang ga yengru Andrei bunsin ngilap na kani kalong kami ba kaong ba ki usai excuse ba lada upun yu ubun buong ba ngarang nya skuti ngarang nya kali ngarang don selong ngarang don goti kalong kai ga ba penjak burom ya kani ka company ba kumnu ladon ya kata agreement Andrei kidang penkhanya ya kani ka agreement ba halor ka jingya de ba kani ka jing kular jong uni manager wong ba unsim kia halor kani ba ka ba ulak kular ni kwa hi ba kumtahi unsim kia namar kadai hi kakam ya kakam em bat kadai kakam ka badai hi ka bakta ya kalau yang long sem di baduk bapli ki babala sengi bat lada kani ka company kamsim khia halor kani ka kam ka ba ya beduk menta ngihap ban ya hi da senjam ka ba kham e na sakmat